Alhaji say metie wo yie pa na say Appiah stadium no kura na say won head anye NDC ni mapa bia saa o ato wo ba mo da ben o ba mo na benya dodo die dia eno ne chete na we NDC ni Mahama nti na wo ba NDC nya Mahama nti anko no mapa bibia wo NDC mu atra na me wonu kremo a wo so chiri pra kontre na ya de no ankwa dia wo se medi nkwa no na me repre kontre ebi no wo ka no wa kura wo ka we kire wo no ubi se enti me ka cho so onye NDC ni a na wono wo bedidi adododi e wo mu no no obedi a memwa wono ate wo ba ye na His Excellency John Dramani Mahama na Roma enwanya wa bosses here wo timu na party ni de woni mo hwe o na me na obobo bela da tie mu a no ni chese o ni party no wo bia dia santement mara wo ya tani a wo kofa bi chese susu no de to so miensa me pesa mo am ko party office ekrofo ayo ma dun so begina na we satifo Zuba as regional secretary Zuba a former DC for Boase me am wo fase wo jina wo bi ne putan so obi aka tell tie mani nyina na wo nyina me mo hu ni sa atama Appiah stadium mo ka no nya sanim eni wonim party no na wo wa jini susu a wo wa wo de eba eka endi so watem so na just based on the work Alhaji wo hia na just abin na o ba pe bia di metie wi a abin wa be di kula dada wa be di dada Alhaji yamfa no nsunsu na ye hwe se minnim Alhaji watia wo ye obi a wudi akotere wa NDC mu se de e bia na wate se ye tete ye awia ikura MPP fo friends am trofo nhiem de wo ho se ye nua ba ma na nakwadwo dwantoa ya wo Insira FM ya wo ye morning show host no o matete no manya nte se mo flag bearer John Dramani Mahama asoma me de sika bi abre no nti ne saa ye nti no wo mo fa wo mo ho adwen se wo mo nko ni program so minim Alhaji kakra bi sansan wate well stadium medi kaka ya ro Appiah stadium na kae Appiah stadium ena ka we suso enti no se jatwa eya brantie bi a me Alhaji Saani me penasam me kon program so ma me hontome but me say it true o dia say the okoka na sempa ni na e pesa asem wo ni na aye tro aye kontompo tama ye dis kan ma dato anu no ogira ho ana woni ye dis kan ma no so won fanko won ko pa achew ama woni dato tena ka mu ma wo munye video ama video na ba bontene tadi o kan ni nyina wo boa na ntesa no pa chaw mata look at when ni send for we kata eye da mi edi adwuma NDC dey yam fa no ho wono atadi ono akaye no woni gira ble bia wo NDC mu yani ana ye NDC any nam ni edi ade ekọ regional chairman ni executives etokwa be no abato de eba ka na tie wo bi akeka nsem but eno no kireta asem bia wo ho nsem a wo de to dwa ato aso no wo do aso oboa Alhaji enti me no Alhaji me ba wo Alhaji me ba cha wontie me kakra wa Alhaji ni die kwa so da Roma yo ma me ba cha me nyemi nua Appiah stadium edin ko me pese wo gina so kakra na me wa da Roma. Yes. Maybe Appiah my high some pie FM so ni. Appiah said on patch my high some pie FM so ni. Mejo so radio papa radio studio ho fe anyhow. Kwa Appiah na what say? Nyame adumo. Ya ne wa unu apani Alhaji Saani na edin komo yi. Wo che se wo pese wo fa kwan bia so na ugu NDC amanyoko no asante mantamu. Asam na te say. Alhaji Saani no me emu die hen. Former chairman senior o se papa bi o mu studio e fere mrantie hene wo ye pani o ka job 329 a o sinye de wo fu dwene ni nim nyansa enye sa wo hie obi ni wo fu dwene a onim nyansa mrantie hene nti kasa bi aka me be ka cha Alhaji Saani no mechai ai Appiah
Meba Appiah. Meba ile tie me masa. Papa no kasa no. Me di bua man say o pani. Meba o. Alhaji Saani say menya NDC ni a enye hwe. Omampani kufo oye adwuma wo PNDC ni 6 months. Rollins kura wo tire party Alhaji Saani kwadwo no ibi obewuo no ne nanado ne nam enye hwe. Me kan mpani kasa minni na tem. Na the age Alhaji Saani wo no mi wo bia kamne ne be debate me nka na hwe me see Rollins a wote ne party na Alhaji Saani kwadwo no ibi no wo bewuo no Alhaji Saani me see Rollins a wote ne party wo bewuo no nana kufu adodem na nya hwe wo se me nya NDC ni a me nya NDC ni nya MPP ni NDC kina enya dwo mama ni su ni papa esi obi Alhaji Saani me nya NDC ni a nanu ye be ko Supreme Court okoye fake na ntwe bi okotwa ya na pesa be TV so no enipa ofre mu so mo kra me gina no no ka sa me gimi se me na no pesa obetwa me ba hobi se me nya NDC ni a wo so otwa na ntwe ama joma ama we ni Supreme Court then ofre me ba ho busa na me Ajin bacha wo me o ka kire se man frɛ no man suma wo biara an frɛ no one na tie no obae ene two nsɛm na wɔka no one Appiah stadium when me very well ene me very well masa mo bia kesi na o kana nya meka bia kire papa o ya pani bia se me bobɔ ma dwe kire sisi en ma mintie tie ho ase wo komo no mo no de ti behwe de wo de ma mintie me bae no Nyamina mbeka se Appiah stadium wonye NDC ni o mebua me na me kan ye masa mo ma beti kasa ni ye na pese me ma na ansa pa oh jai anta ba na betimi ama anta ba na wo ye ti NDC oh masa me ti papa kasa no na kuta hama bubu NDC mu tiemi ana mu tiemi me pa so ye te won ka papa ade da o yeta what na tiemi emikum ya no mu kata kire bebrebe Alhaji watchra me kata moja kan sem bebrebe wa kire Alhaji me pa so ye te won ka pa wada roma ya ye di na eti o papa nice wa kire Alhaji pa so ye te won ka wada roma why me ba ye no ona wo ka kire me Appiah stadium say wonu no wonya NDC ni anam so ntimi nya NDC ni try na but me Appiah say Appiah entokwa pa woni di matem mi donya kopon mi donya me obo so ni atase tell me Appiah wo betu kroma Appiah na me ka kire no woni me o pe di matem o kwatse atam na o di tu kroma ha di profata mo no o be ti me ka so be di matem masa ma ya o dey the one was to program no that's make sure say me ba la no so no onipa bia wo tie bia mi say mi ni di Alhaji Saani atenti say o ma ni di matem a na wo ya ye referee open tokwa Alhaji Saani Appiah stadium metu krom ha Appiah stadium masa but utie enkomo na Alhaji Saani say una Alhaji Saani say Appiah wo ya de me NDC ni Appiah una akoto word man no masa tie Appiah tie please tie asema me kan ni nyina tape enyesa ye betimi abo akire Appiah me papa panim Appiah wo ya de una akoto word man say tie me masa tie Appiah tie me na mafrɛ wo Appiah tie me na mafrɛ wo tie de me ka no Appiah wala roma wonte sa tie de me ne wo ka no me say wo enhyiamudie na wo ne ye nua be ma na wo asempa FM di ye no won kasa mu na me kire mu akire Alhaji say wo se kane mampani John de mane Mahama nti na waba NDC say na me ka asem no nyesa na wo kan
eti say na akacha Alhaji Saani no odidi matem Alhaji Saani na me church mo kire no tape no hopa brabaji tie masa Appiah hopa brabaji tape no tie asema me kai tape no ha na ma bia ma no na makoka asem adidi pa nyesa mi so Alhaji Saani mi so na anya wanwa o me papa pani mu da bi say enkomo na ye bi say atawdi e ba mu a na ye ntia asem no ase Appiah interview me tie me masa o ma me kasa wa go tie asem pa interview na me say eti kromo wana ti kromo wani ni me say nyadwa Mahama ka me nya ndisi ni say na me ma tire mo tire Alhaji nti de me ka no pesa wo ko say na asem na Alhaji Saani kasa ni be pay sika no that kind of things no wana ka tell say MPP ni NDC ya koko pe heavy o who told you because anya do Mahama ntina me ya NDC ni amaka asem boni ana eti o na Alhaji Saani didi matamu a me ni bi enye say we do ka say metu kromo na ntina me ko be chi o me pesa me ya kwara say akwara nyansafo de wo ye no ma anya careful na ma no akopa na makoka sa makasa tia panimu na ntibinsi Alhaji Saani si nya ndisi ni ntira be ma wansa say amampani da ro le se hotel party odi ni mo ja ye no o be wuo no na one na nado ne nenam eti se me nya ndisi na Alhaji Saani ka e ya wo we da otuma no ana Alhaji Saani di batam no di batam ntem mi bi sa wo say se me nya ndisi ni a da na Alhaji Saani e ya e bompaye e ku na ntwe bidie no me ma Appiah stadium me ba bie no di Appiah stadium eno e bra mo bompaye na ye ni ho Appiah wo person betie dia na Appiah I respect you a lot. Appiah, I also respect you a lot. Man, who person betie dia na me na man frɛ Appiah who can it kura me see me ya wo me to UPC anya John Mahama anu ada odo di chebe kamenya NDC efri tete besi de Appiah no na me pesa wo te ase se asem we na me kire wo kire Alhaji say enkomo me ni bedie no sei ni na mato me bo ase a ma kire mu di akire no na me pesa wo te enkomo na se eju wo say Alhaji Saani nim de o ye ntira otu odi o start odi matem woni watem Appiah wo ka tell say obi ba say obe pesika we dey ense na me tie bi wa kire Appiah to say papa ma Alhaji Saani I can say o wa fa ase Appiah stadium say Alhaji Saani sabi wajibi so didi matem Alhaji Saani ni tuwa no me ne te bone mi share na gu akwa Alhaji Saani junior yi onu akwa na so le chia me eti ati na say we Appiah when you senior ho asem ne na kan me se bi ko junior hinie Alhaji Saani junior yes ne Alhaji Saani senior baby one me te bone e ko chia me eti ada na say ko to word man say Appiah Saani so nya ndi na me nya ndi Appiah tie ya de tia kana Appiah tie asante kasa ye kan to do be ye kan yi se kasa obi two word ma obi a na ya tenie tie asana me ka kire wo na Appiah me sorry oh sa asante kasa obi ka kire se ma two word de ma Appiah stadium ma kire se ma ka asam oni kwa sa me ka de kire wo min two word ma Alhaji Appiah please listen to me Appiah ya dwuma na ye na tomire bi a wo frɛ wo bi na bi a won te asam no a wo to bo ase e kire mu kire no na wahunu asem a wobebusa no nso hu yi ano ode be ma wo mintu Super TV Emma Aketriapa